isungian talimbong toda temo tata sigi toda tema rasa limbong sanda tongan ni tasikun tundo malesoi umpama tua induk kibun turing yena umpabanu karuruman ana asari rinda lagu lambi banuanna kudete eba tongkonanna inde daw simbolo mamani kita daw lokon loirara tarugo bulanna inde patanga penanian pasiri sirinna inde padang ba palumbangan sangka inde padang dibuntau padang nanai bindan to mirasa tinong allo angina tumpati rimbaga pesoy nanna hilang padang di sarira tonna ditulaga mata buntun na bone tonna dilangada manetena to sendana bonga kumbua simbolo ngomani ki pasiri sirinna indea ariri to ao indelo kolorara di mayuna tongkonan rinding italang kalambe buntao inde simbolo ngomani ki pati mauguna tongkonan to bangali kalintiong inde lokon loirara pati mayuguna tongkonan nampangabasi ilan padang adisang Allah inde lokon loirara pasiri sirinna tong inde daw lokon loirara padende dende anna tongkonan dambau buntau si pangalola te daw gaya dilin dilin dena te daw sarapang adipe ang Allah di luluan na manarang aditindengan na paisan to na petindoy aluk to na mamma ibisara alugo puang adima tua sangkaan nato gumambungota unturoy padang adi sumalo nanay bendana makama umpatale ambon kanan na tutumam pararaata ladaw tikuliin na padang pantaranangan na padang ati tanan talo padang samba batulalikan tunula tampo malulu tun tete randanam manda talong libu sitingayo to diluluan daw may tungkunan ni tumbang to ditendingi daw may tungkunan tumanarang undong pasiri-sirin na tungkunan buntu-bunna tuna turiang na tungkunan rantelimbong lulusukan daw rin na tungkunan penanian tarugo bulan na tungkunan poton lulusukan daw rin na palang alisang ngala palang alibas setangana turiang na tungkunan banua puwa undungo tarugo bulan na tungkunan tung kaawa ka apare luluso manigin na tungkunan ni suangga tarugo bulan na tungkunan rante parindingi luluso manigin na tungkunan ni panganga turiangan na tungkunan sere dua barana padinde dindean na tungkunan pasak pati mayu na tungkunan to kayu lulusukan daure na tungkunan buntu barani undang lulusukan daure na tungkunan raku turiangan na tungkunan to dinanggala
tarugo bulan na tungkunan belulangi lolosukan daure na tungkunan limbong karne turiyangan na tungkunan total langa lolo sumanigi na tungkunan neegero ondongo gaya nga dilinde-lindena pada nga di Pulo gaya nga na pada nga di Sulawesi di Pokora pagambata sa nga na pada nga di Celebes untoroy pada nga di Manado maimpun ku palilingi bontong rampan ku tamben balatedong inde banuan na nene mipo nene esungan na todolo mipo tau bunga la situ tintingi tama batang di Kalebi la si kandero doan dilan tondon to batang abi angga banuan nene emi tangan lambi irandan di puduku la tatulang mo pangando la tatanganan ni doang-doang tak kadangan tuang sanda tomai paraya pantan umua tua datang ngalangi parayan nalisun nabatara tua anak to menampa parayan na to palulungan tua menulu salo tua ingko na padang tua matal lo matampu tua anah lipusan daka salle parayan la lipusan daka lua tua anah talululona parayan na apa tao dinda tua anarampanan kapa paraan nakasoto mambin ulama taloko tua liling kanan ko paraya Peloi ko arana tamakolak kabukunna indi turu mampan kapa sumur ruka soto mambin denau pa na po pa paraya na po paraya namanda atua nalun ni mamma bintin paraya na patulang dan ni matindo lamang impi komi laun nala manugo puang garin dito paunganan nulang raraan na maalulu tau lamang impi lau sapan pangkalo puang ulang raraan na titian tampo lamang impi lau sarin bintoen tasak ulang araraan na hianan sanda makamban tumay barang sandaw bana namanda akada di sedan sarong dio batang di Kalebi na bintini bisara di toke tambani baka dio tundun tu batang mi ondong orika manda pasak kena puang bintini raapaga Tomenampa Kuray Sumangana langan tangana langi Tinaulisun na batara Kuray Sumangana patanga pena niyan sampa Tuning parayan na Inde panang apa palumbangan sangka Kurre sumangana hindi allo di tanda malo sampa toring parayan na kula adi toring irongko kurre sumangana alo narampanan kapa sampa toring parayan na sangka anak kaso tumambin kurre sumangana kada di sedan sarong sampa toring parayan na bisara ditoke tambani baka kurre sumangana paraya lempan kedua mempelai si solo teman-teman tabe ta makhlukku rampan mo di borong-borongan ni upo di kadang-kadangi si turupi salun narampanan kapa apa makamba mani di tingkai kalau
puang adaw tanga nalangi to kaubanan daw lisod na batara lampaw po ilolo na lamandaan pindaunan na. Iya, ti langang season na to lamban kindi ke season tong norong inde sang gandangku pa tanglalang mura atoro me katabe tala kindi ke mura atoro me siman belan namang kamo na sa abu bulan inde sang gandangki yamira la kupataru nekon na sundun te rampanan kapa yamotu tonoran pagauran tula taulay pembukaan lelang mangkamonina dari pemerintah sang kapurampangan sang pelambaran bolu kada malina te anak kata soladui anggan namintu to maraputal na tempa to malina tanda kairi tanda kanan tula na bendanan Tumatuanta Bapak Pendeta Yonatan Saludung STH na si Taruna Lampamuntuki Batang Kaleta na si Taruna dako to tanto mamalinasan ki lasalama ite ampota bato nagata si Taruna ma foto-foto dan dokumentasi ini saya serahkan kepada keluarga untuk memandunya nanti. Dan kacau cek may dokumentasi sabaan pisah rin na po kau cek nakatate yo yang penting ni palaidukan ada ko kemudian doa makan yang akan dipimpin oleh teman-teman majelis gereja dan metal lulipu pendeta Deborah Bondang dan penutup. Tabi nako toma parenta na parang po itu parenta. O tayo mo nang kamuliman na dumay selesai sudah. Tinggal ucapan terima kasih yang akan dibawakan oleh orang tua kita Bapak Pendeta Yonatan Saludung. Ajo mau pokok pula. Yate pagelu mbamorala di panani solanasan lalu jo ya mekita sabab anga kaki aku mari matoro-toro natai lalu jo mekita. Ya, musyawarah dan mufakat. Jadi yan aku teh lana pugaw mo teh magen ludoro nalay kure semangat lah. Ya, dengan catatan kamu ciro menit. Ya. Iya. Ya mau latanan bukti kan di mati itak semua. Inanga natugun ni temai karya. Lah dibuktikan duka toten semua data boleh mari mentilo. Tak buktikan duka ya tak oke seputar. Ya, kudu semangat. Ya. Bukan main tak berana lereken pira budana si bisa kerja. Ya. Kamu nak kupelantin sola doa. Mito di te akan nilan Tuhan bodoh ni bukan kami. Yang penting ni ya. Ya oke, ya. Yang penting yang ala tiro semua. Bersama terlibat na demi kemenangan terlibat. Yo, tatan yo pergatan atau tiada. Tamam koordinator. Yo. Oh, maka
Luka sinuta jumay Amerika. Yo. Okay, thank you. Yeah. Oh, la kenderu ka pala ito anak na gelo. Pero ako naman. Yeah. Karena may ako nomor kaya tapilo na tayo ta mato ni mo kaya susu. Yo. Ay ako pa pera tiyan na tama tumbal. Yo. At tuturin ito ang pamanasin ng papilita. Ang boyong ko. Nakami kami ng monitoring sa pamanasin. Yan na kami siya mo. Tanto mo. Tanto, nireken. Sa kamatang nila, may pila-pila na. Oh. Yan mo buwan na to, kinangaadin ni Tukaria, talenta din po. Iya, kamera. Dako sa pamaron to rin. Pagasanan niya so. No. Wala pa kamera sa palun. Oh, namba ka mo na yung nanay to. Oh. Ako lang mo rin mga panikilo lang panaglara ka. Ya. Nakari kita benar. Ya. Biar natain na muna to motori kan bisa. Ha, kita Sabi ito, yata mo tumutong tiwala na kapailangan mo kumiyempo ni panabuhay kayo. Mamanilu kayo lang potopote na yung kumamit pinatabirin. Sekolah minggu capai dulu.
Ya, kuret semangat tari-tarian anak kata. Nah, tiro mo matanda. Siya nakuha soranasang ni kuret semangat partisipasi ni laku kami demi peningkatan karya kami tari-tarian. Yo, langsung ko beto awak ko miso. Yo, lo perlu mereka. Tonto me katabe kinene mesima lante tarampakan arampan kapa. Ikwa tonto parapa. Berana den painde sang kapurampangan sang apelambaran bolu. Kada kuris mangana te anak kata soradui. Mintuna toma raputalla tempa tomalina to angka mo di dulu teken lupu mo di Turotaba teman-teman ki Bapak Pendeta Yonatan saludu mesteha tulang parampuang ki kada kure sumangata tomarapu lako teman-teman ki kisorong teman semangat ako anakku tumatari sa idara suno ko teman-teman Pendeta Yonatan saludu jadi buka semangat ako anakku tumatari Tuno ite Pak Gaur. Ya. Selama tanggal laku kita solanasan karena rampasan joma itu tumpata turun doki. Si tengahna makamban patu ku ambekna, ku indokna, ku pokakanna, bainna dan juga patu ku nenekna tu olah di patok laung bendan ki lante Pak Gauran. Susinna assalamualaikum. Untuk sekarang ku pendeta Aris Lute. Ken ku tandai ku muala ma dirensian nang manasa sang mai Allah ku kuah kamu bendan ki. Era apa masih tira to dan masang duka ke laku dok ko kabangnoy. Ya. Ni ku tanda-tanda ki mani kumua apara bandang siranna na Pandita Yonatan Saludung tu bendan na takwata ara to talulu punna bain na kaadu karato buntaona manasa ito buntaona ya manasa ito buntaona kako masalu-saludan itu kita namanya den setandan ya telia pembain den siapa kini sirakun dia may buntao naman ito koy nang penduan na periode makamayan de buntao jadi patok ke nakui dito buntao kamu benda na jenduka kum akamaya da klasis talung lipu yang menjemaat silopak tinoran manerema aja tu liya sola dalpin ku makamaya da menjemaat talung lipu dari wajar duka kene kambe ilaku aku sola doi oh susito apa pola itu memakna dalpin seolah kan nih apa nunduk dia lupa sekolah minggu jadi tak arana salah idang silir-gilir kema liya seolah dalpin tong kijang lu talung lipu pak aku resumang ana matok kosia si tandan saya lako napaupu tu peladaranna kam mana paupu duka Elia tu masa proponen namanen kui la makapa makan sola dua ya untuk natal pasakena pun tabe laku kita solo nasang laku lame kata be sama lelebang mo kumua tabe laku kamu ku bombe na ku poindo na ku posiruna si turu utoyan sia ka okorami pantan kami si misa-misa patokim aku resumang alang datu mempata jalan na bandang diori pasakena ta tu siapa apar la tepokada ke na kami suli mo kamay ya patokin aku resumang adiona katuan diona kamalaga-lagaran diona atumelo tu na pasakaran ke taurungan ni si tamu si pulung lante pa gauran ramparan kapa na dalpin sola lia si taruna kada aku resumanga ki patingo lako tuang pandita si sola sang ngayokana inde jemaat rantekata klasis buntao
tu napo paraya mo puang unono itu pasak ke ram panangkapa. Ya. Kure sumanga lako toran nambe toran nindo lako to paringe lante lipongan tondok. Combine na buda tu sara buda tu pak gauran tu ladi tingayo pakoban na dio kakinaan ami maadin pasilendokan ni tenay mintu na sara siya pak gauran tu di tingayo lako milo bangan motu te anak ki soladoy nanay pamatua kada dia orang atau tumampatan sabi kombongan si keluarga kumua si Padiokale. Kure sumang ala kota aparenta tu pulau bangan ni atu keluarga soyar ni Pak Gauran. Kure sumang ala ko mintu 5 maringan lalan na te tondoko layan tu buutun na dia mai batu pira-pira tempatuan tu papayang kasanginan pasara ite ongan-ongan tanay mentilin dun solanasa pasir na taak panauran ta gomorongan na matasir nauran gusangan ngala baju orange di mana baju orange ngalo kenapa ite ongan-ongan kalau tiro mitianak na solo dito na randu ko mga mendio mga abu alam di payung pingsan mani. Ya, payung ko. Ya, payung ko. Dami na pakai itu warna pink. Yang ini warna atau murah itu nala. Pupul ay katabay. Ya, pataro kurang sumaga ala ko kupon umbe na kupon do na kupon siruna tu tong makan itu tu pasarasan ke itu way nasu sana bang kami kumua bunga apa nasun nalia tu di panukui kayu bunga apa kayu na dalpin terus itu leh ya kurang sumang atau mintu paina kalua ondongan na lako sanga sito yangki la pandita la proponen dio may tu pira-pira kombongan tu belan na maliin na urungan ni Mak Dioren lante ka paranuan si taru na permohonan maaf kikua moira kana suku te tarampaka teinan suku te Pak Gauran apa tentu Buddha tu katang palambiran ya ladiona kikuan na tamui kasayami ladiona mini makdokko ko tabe ki biasa na ko tu tamatua pare itu di pokok waktu di patuku pako butuh mo kaminto pare di pokok waktu di patuku lante kama adeorenan belan na kama malirami lakote anak taba tuan kota dalpin sola lia inang buda komito tu inang tangasipato mo lako kalemi tu mini maadoko pako na buat araka katang palambiran nasang temai ya Allah tatara ku dako tu bunga apa nasun nalia tangasi pantanan ki manisi sangaraku ko kamu bang mempasinan ninan nakumua ko nang susi motoke to marapuang ki apa nakua tu todolota Buddha dita Buddha sidi dita sidi kita kalosong na lise na bo baik pada mo to saba magusa mo kadwa ya ditiro den mani na nangalabuda tanga palambi na mohon maaf belan na iati aku te tali-taliban no songko peladaran pia mana diliang sang mai bait di timustanan iyongi Allah kudu sumanga lako anakku pementari iya ya mo nasana to kumua sidi ria pamamning
sa kodo-kodo riya pamarasan. Usangan bay lasusi mo to na lasita ko mikite may burana padang lasiropa ki temay alas serena temay papanongan lampamuntoy ki batang kaleta na tabi lako ibu pendeta ki sorong teatro. Tabi lako olo malabi ta masulanasan lau tadi mati ikan de pak kemasen aku ang tutumampata ulen di tumaraku telan kau masero baik isolanasang ta para ukur semuanya ta sembayang kure semama anak kita kendek mati olo malabi ini Saba parayana ine kula marasan kirande lulangan kiti mangkure sumanga inde mamasemi tutontong mi papayan ako kami masulanasan mi perangi inde pangimbona anaki dalpin solalia mi tolotalina inde pasambayangan na to marapu makalimaan na kombo kami Nana yung papayan ni upuang matua, tuka makaritutuan na. Hindi anak ki soladua. Tu usorong tanan na po na, di olo malabi mi. Naman ka mo upuang matua, di pasake. Buang matua po ang kapirangban kilo suruga. Sa labi sa tanda kures mga anak, hindi anak ki, makalima anak kamarapo. Dito lagi kadena, sa lagi runa. Pasaki kan upuang matua ulo talimay na pamatuti batang kalik itontong may kapuang iyo olo malabi mi niada ikan solanasang umpataru iteme mga semi lago badanki maaruba tao pasaki teme lima mangkang ko ungkarang pasule tu pak boyo-boyo anak lasangan apong po Yesu kiti mangikuri sumanga te mama semi amin. Iya, informasi lah ko teman-teman ke seluruh Muslim ada meja di sebelah timur. Iya, benda mote anak kudu soladui tanda Maleson atau kumuana sorong mola ko kamu nenek na mintu ki solanasang tubunga panasuna. Iya, podoriata sisele saade kanan kairinta.
Iyo, di parampur ako kita, kaya ki mamali lalu salama iti anak kata. Tumendalian natin patumalin na, ta giriki paresoy, ta kendikilang matalo. Orden. Baik, bersama kami tamu musik kami diberkati. Siapa
Ya, kami persilakan sumbangsi atas nama Patah dari Talulipu. Sempit di sana, tidak bisa gitu.
Waduh. Yo, informasi lagu kita sama-sama Dina auto mengelapa doh. Jadi 1893 waktu dua bangsa. Yo, tarik dari mana kali kita beri